Ivena Excise and Narcotics Department chungchanga press meet kan hanneya heti zat hi kan journalist thianten local kan lom hle maya kumni athian zara le kan how to do sakna in Excise and Narcotics Department MINECO tira chumi chungchuan thil engemaw zat hi mason na kan neya hemi chung hian Excise Narcotics bi ka hi chuan in press conference voi khat ma kan na nei lawa press meet voi khat ma kan na nei lo tun tum hi a ran pa press meet anga kan in ko voi khat na ania soi tura tam khop maya amai ro chu kan soi vek don lawa aziakin kan sema ka dikhan kan en theya zo na te le thil dang rod du te po awm don chung te chu kan dong song don ani masabera chuan department mason berzing mi kan ni in kan in thria mi na min mu dan te engin nge min mu chu kan thelawa mai ro chu ke mani chunga chuan e kan lom ve hle ani achan chu he department hi Mizorama sarkar department poimo tak ni si hi ngai tha ti chu amoi lo ngai poimo hlo lutuk lo lo ni rei de wa chu wang chu na tlabal hle maya emo phurna kan chel tira kan mi hring nei zat te kan lir thei nei zat te kan office nei zat te chung song te chuan na sa takin ma so na chumi letling zong chuan kan na thona a hianin rui hlo po kan do in kan man hnem hle maya rui hlo man te po apunga han ti la chu chu lo mom nge lo mom lo ti chu kan ngai dan anianga e rui hlo pung hi e nge ne rui hlo man zat pung hi thil lo mom tak ani lutuk lawa mai ro chu kan achievement ang deuh thok tu te thorim ra te po ani tel ve boka wangin voina hian chung te po chu kan soilang tel duwa kan ma hun puya lo thleng do na henga te hian an na sale zola han thwa han ti chiam lamain kan ti sa pa ngai thei tok chua chun zom zel hi kan tum dan ania atul huna ko thein kan in ring bokanga ti chuan chu chu thuma kan soi pasadu ani he excise station hi nikum December khan December ni somle pakhata khan sai tu le khozola honna nia ti chuan December ni somle pathuma na thiela honna nia sai tu le khozola hian chief minister na honga kein ka toy oma na thiela hian kan va hong ve thung boka tin hei ba ka hian sai rang le bairabia hian excise station hon phalna October ni somni le pani khan kan hule to bokani kumni chungin excise station pathum kan honga pani dang phalna kan nei le to boka heng te hi kan lom ve hle ani sai rang le bairabi chu kan thria re la lo lu to passenger train mi thing than hem ta kan lo lu ta e chuta chuanin mi tha tak tak an ni deuh vek anga me ro chu chung zinga chuan e zu le ri hlo lama inge moron keng lut te po kha anom ve thei boka wangin e station hi hon phalna dil ani kan mu to bukani tin hei department train kha department lian kan ti ta na thil ro pui tak ni lo amai ro chu excise department ta na thil lo mom tak mai chu kan lir thei nei thar hian ya rui hlo do konga poimo em awang hian lir thei kan nei lo thu te kan tlan thei lo thu te kan har sat thu te kan soya kan ho tu te nan thria lir thei hi athar som le pariat kan nei to a heng kum ni chung hian atlem lo hle ni lir thei thar som pariat department lian nutuk lo ina han nei thar hi sarkarin min dua ta tranpo kan tanga LMV som pali le two wheeler pali chu department in station thang anda to ani tin heng ba ka hianin e motor dang hi sarkar department dang atangin an motor man to lo han ti ila la chei that thei si kan mamo si pathum kan dil boka chungte chu jun ni li khan sarkarin min pe bokani ti chuan in dai lo na kan sia e post creation post har min siam bel sak si som le patni ania post creation hi thil on lo tak mai ania tin post creation ni lo a mi hring thar la khrim hrim po hi tun kumni chung hian mi som ni le pariat la kan ni to a mi som thum le pakua lak bel tura kalpui me kan im bok khana toy zong in ti mai la kan sema khan in tu tunge kan lak ti te chu aum vek boka ti chuan kan sabai kan thri tangin the Mizoram Liquor Prohibition Amendment Act sang hi som ni le pali chutuna hian kan lo nei ta a March ni som khanin abil putlu ania ti chuan i gazette po chua to ania he kan dan siam than hnuai hian ama ka chuan grape tui sora tanga wine siam kha phalania grape ching tu te an hloka amai ro chu Mizoram kun na thok tu
kan lo sei to ang khan thlai dang te thei dang te thar tu zong khanin an siam ve chuan dan lo ani zela dan lo ani chuan man thei khan ni box yo wangin an ni ta na ham than na tur e zongin gre pa mai ni loin Mizoram a theira thar chu a zong zonga phal sak vek ani to a tuna chuanin e chuba ka chuan local food beer kha siam phal ani boka ati thei dan te a nge ni ati thei lo dan te tu te nge siam thei te te po kha e kan boi pui a ti chuan October ni som ni le pariat khan office order in e khatla se ka khan om lo mai theya apan manina tuna chuan grape a chuan in winery chu champhaya oma kan thria kita na la na te oma tuna hete kan han thi tak hianin ka ve don ka siam ve don ti aman manina bal lai mo ala khui the mo an lo ti mai chuan in a fel don lawa e ta chuan in a himem khrisel na ta na himem tin an siamai alcohol content eng zan nge eng tin nge ti te uluk taka vela siam thei turin e a selection committee anga kha kan ruat ta a selection committee a hianin e asiam thei tu tur thlang tu tur ani chu ti khanin a dan kha om dona kha an zomem tu nge niang te thlang tu tura heng mi te hian ni chairman a hianin commissioner excise and narcotics ania tin member a pahni excise and narcotics department atangin an oma abak chu director horticulture department Director Trade and Commerce and Industries Department. Commerce and Industries Department. So, a member, Mizoram State Policy Coordination Committee, atangin member, kan nei Then, Chief Executive Officer, Mizoram Banakai Scheme, a member, anonda hiani. Atin Joint Director, Food and Drugs, Health and Family Welfare Department, and Telboka. Then, Mimal Pathum, Joseph El Ralte, Francis Nalmal Soma Silo le Dr. Baby Zo Than Pui Mizoram University heng mi te hian tela ti chuan selection committee hianin dina lo lut te kan soyang khan license an pek don winery brewery te stockist ti te khrang khan oma khang ho khan endik don ani ti chuan khalam kha chu kan kal pe langa e khotlang then thiang hlim na konga hian thei thop kan chua e kan ti te at tling tok lo ba chu ti chung chuan ma sawn na te po kan muzela alo moma e kan thriat tho angin ai zol da ya sen chilen ti kha mingan oma zu khabur na state ni box si kha in kha chen kha sen chilen kha lo oma e tuna hianin e vai ba kon khutlang tenen tang rualin department tenen thei thop kan chua a thiang hlim thokat to kan nga ya in thria motor ding lui thin chun jing chun zan zoma kulai om thina kha om talawa fai tha han to tin arang bamual pun chong thangin tun mang lui kha chuan ni talo ti po kan muin karinga paltang thin te chuanin chuti rual chuan haba ka kowa e kan ti hi to lowani ti te po kan pomani ti khan khotlang then thiang himna ta na kan tho thang te central way me te ne na kan tho ho dan te kan soya tin hulhiap salt stay center e kan ppp mo ta kalpui dan Sorkarah department thang te tin Central YMT, MHE Pilam de Pontela, Mizoram Presbyterian Church, Tenena Trancopa, Kem Betch Paruk Kanei Toa Hian, Excise Department he at Hato Nempol, Bekin can hold the Pa Petera, can join Commissioner Hianin, a Vil Chotan in Bera, and Kim Mai Hultia Pa, a Kai Pa Ania, so Vanson Hultia Pican in Titatu in, and Department and Potwitaka in Kunkaya, they talk and Suane. Tin rui hlo do meeting hi district ina kan neyang kan tia kan na nei kim lo hreta lunglein ha thial khozol sai tual champhai ma mit le aizola te kan nei to a tunai hian sia ha long tlai le ser chip te hi kan la ma ba ka ei district ina kan kalanga rui hlo do meeting an dc te nen tang howin kan la ang kan tia chu kal pui me kan ya kan nei zo thei trap to ani tin heng ba ka hian khote de rem changa te po kan nei bok tin adang le kan sei du chu hemi kan rui hlo tun hnaya kan drug destruction chung chang hi nia tun Sorkarah chung hian tum thum hal ral to nia rui hlo hal ral te hi a local market a hlut na hi excise kan ti du tu glowa kan tho pui dang te so nan ti dewa mai ro chu khami bi ka kan soi langa cheng vai bel se som sari le pakhat point paruk pali ya nia
a bel comment khan kan hal ran ra ta chu anway khanin a in zia ka kan note sema khan kan hu ome awareness campaign seminar hi in thria kan subject in sema chuan ke ni chu supply reduction hi excise department chanania ti chuan a demand reduction te awareness campaign ti lamte hi chu kan department chanani lo chung hian excise and narcotics department hian sikula te tlom ngai pol pui punna te mun thrang thranga hemi awareness campaign hi ri lo chung changa hen kan nei thina middle school e high school no pangtan ri lo that lo je awareness campaign hi voi somruk le pasari kan nei to hi min tarlan sakatana po kan du ve takania achan chu mi man tu mi hlau om ange ni mi ta na ral khel de enge muang da wa hian min ngai ang ti kan lawa mi sual ta le dan bo che tan chun kan ni mai theya mi pui nol pui tan chun an thian te kan ni a tin mi pui nol pui zirtir turin excise department hian ke kan pe na tun kum ni chung hian awareness campaign voi somruk le pasari kan nei to a henga hian mi singkhat somruk le pariat antel an participate ani tin Tun Sorkarah chungin azi kang hin kan cheer mai nga excise minister in rui ngai te en kol na le apuala camping buat sai tum som ni chuang tlo to in tran puina sum fai le bung ro engemaw za ta hlan to ani kan ti a ei tla som ni paliang ni ta se thlakata voi khat ang vel cho rualin kan kal chuak to mai theya rui ngai te en kol na huna te a trend chu camping na huna te a trend chu khateng lam hoi in to khom na te khanin ni hi kan kal ve thina china soyang khanin rui lo man tu azuar te man tu le aram veng him tu kan ni rualin rui lo kan do rui lo ngai te kan do tel lo ani chu kan han aw la ani pakhata kan seinon lenga rui lo hi chu kan do rui lo ngai te kan do tel lo wa an mani chom dol na konga po thei top kan chuani ti kan activity tang te khan kan hu thei o me chuana phek le lam kha kan kai chuanin hey excise tang hen revenue lo lu te po hi om ve nuala chung te chu azad khat khanin kan hu thei o me vaibel chelin wai somga le pathum sing ni sang ni zariat som sari le panga ka kan revenue collection ani kan kal pelanga he kan thilman chungchanga hi mi pui poina kan bank khon deu tin press lam journalist lam te poina kan man kan bank khon deu thina ni kan data nei angang hi kan chiaranga zoo country liquor local kan teng chi kha ali tar zong hian nuai khat sing khat zani somsari le pasari point pali hi kan man to azu bilai fermented rice trin hei a trin zong in ani taloi mai ni mo nuai ni sing khat sang ni zaruk somnga le pathum doidim hi kesi zali somsari point pali man to ania tin IMFL hi asenchi kan ti khani chu a botolin puitling hi singli sang ruk zali le pakwa kan man to a tin beer kan man zat hi ken singli sanga za somsari le pali imported liquor mo kan laklu khilam panga tangin ani berang chu singkhat sang ruk botol singkhat sang ruk zathum somruk le pali bidi kan ti mai kha khochak thil kha kan thiet kha sang nge ni liter sang ruk zani le panga ania tin dan lo ni china ka soyang khan grepa winery phalna nei tena an siam khachu phalani abak zong mani thulo siam ngot alcohol content po du zat pol a hal ta de ui chu tlema akhik na de we ania rui na de te ti khan fasai food and safety regulation po paltang lo siam ve top hinom thina chung da chu kan han man thin khani a liter singa sang ruk somni le pariat point pali pathum man ani hengba ka hian zu le ruilo anti azu ni beranga le thil rang zu bilna ta nan man kan man hi sang khat zani somsari le pariat ani dekchi te belte le kai noi thil dang ani chu tin lir thei hi two wheeler za som le pariat kan man to a three wheeler chu auto rickshaw ni berang chu paruk LMV za somruk le paruk medium motor mo kan khathiam thobanga pathum le motor lian heavy motor vehicle hi panga kan man to ani hey heroin kan man hi abel khom hianin kg somriat point panga
pakwa pali ania ke si somriat chu kan bula hen daila atam tham fuang chuwan chuanin Mizoram kan thok tha hle kan ho tu te kan tho pui te an thok tha hle ni ti kan se chuti rual chuan Mizoram rui hlawh luar ni ti hi phan rual ani lowa chu kan be mek po hi ani gan sa hi ke si zariat le pakhat kan man to methamphetamine hi kan man tame mai ke si zali som ni le panga ania opium ke si khat point pakhat pakwa pathum pseudoephedrine hi ke si zongin sari point pali pani ania khudam doi ruina tana an man chi hi bur zariat som ni le pani ania tin tramadol diazepam nitrazepam hei chu kan thiat kha rui hlo dam doi ni si ruina tanan man chi dam doi man sual ho kha ni a kg sari point pakua paru kani helahi kan en chuan number of person arrested under NDPS Act 1985 hi sang khat zanga somruk le pathum kan man to a ta chuan kan ho tu te hi an fak om hle maya achan chu mi sang khat zanga somruk le pathum man tur chuanin hini lo om ve hi niza sari borvele mo anianga niza thum somruk le ne chuanin niza sari le tle manenga nikhata pakhat ai tam khani case register hi chu tiang sang khat le som parukania case an register char ani chuan aman tu pialama officer aziak lut tu hawa kha an ha le ni ti min khiat tui karinga MLP Act kha ala tel lo kha NDPS Act kha kan khiat thiam dan tu chuan ruihlo drugs kai hnoi anita ni tuna mi ve thung hi azukai hnoi MLP Act chungchanga phei chuanin sing khat zakwa le parukani lamu la son mi sing khati beng kha tran nan leng tok vel mai theya athutna phei chuan an leng lo na sa a in khelen kan boi pui mi sanga ka an thu chuan khat vekani chuan chuanin sing khat chuang hi kan man to a case registered phei hi chu sing khat sang ni le somli le pasari awma tikhan han en thailand huai khan rang nuala khang zinga ni sin NDNPS Act noi kan mana khan foreigner kha MLP Act nen khan mi za anni ti chuan kan seidu lai chu kan man hem kan ti tha le mai kan ti rual hian a phena hian kan thok tu te an ha hle mai ti kha min hriat thiam pui karinga ni heti za ti tu chuan a chan chu kan strength hi kan sei ve hrim hrimanga kan strength hi tu nai hianin a survival com hianin zali somnga le pakwa ani khang zong thok tu te kha excise department da hian zali somnga le pakwa ni a vacant post kan nei hi za som ko le pali kan na nei a va hian a total strength sanction post ai chu zaruk le somnga kan nei ani kan soi du lai chu khate kan soi chung khan thu pui hi kan nei ve excise a chuanin ma khan ka soi to in ka ria excise department kan ho tu ten alama i omanga ye min ti khan kan han thlen tiratanga kan boi pui ber pakha chun soi tamber kan in dai lo thu ani kan in dai lo nangianga kan in dai lo dan chu tuna hian in tre fuem ka hrelawa TBCC khati an han tre hu nu kha chuanin zan tin chu ni lo ma ro zan tin deu tho ai zo khopu hen petroling hi kan nei char ani Christmas do na ti thar ni loin ti chuan kan tilar lem lo he kan ho tu te he an tilar du wak lowa social media te an tilang lem lowa amaro chu ti hian kha token hemi huna zan khata mun som don te to in ti khan angkal kual renga kan soi du la ya chu heng petroling akal te hi kan in dai lo dana chu kan soi pui to zo nga kan au tu te hi chu na tlak officer thu te hi achang chun zana petroling in uniform hainan chuak le thi chu di khop chuan kan in dai lo in an thok rimani chu ti rol chun in dai lo ti hi excise department a soi to long u kan tia a omate ba kin an thok don lawa kan vakan po sa tanga ka in dai lo zia soi reng ringot khanin an thok don si lawa sei top choila a omaten thokila in dai lo hi phal to lo ani kan tia in dai lo phal to lo chung khanin vakan po za som ko pali nei chungin khatizat achievement kan thok tu ten an neya hei hianin an tho rim dan te a thei to pan chua dan te kha ati lang chiang in karinga ni china khanin kan soi lang lowa post min create sak sarkar na min te kan lom chu assistant commissioner post hi pali kan nei thara chon promotion an to an zom mai don to a
ei na hianin longtlai baka district thar pathum lathial khozol le sai to la ten assistant commissioner in thut chin thei to don ani poster min creata promotion om to a chuan khati khanin department hi e sarkar in kan hotu ten min duata kan in ti phui sui ve to lani china khan soi te lo mania khami e a enge ni a demand reduction lama te khanin le thil danga khanin a chom don lama po khan kan be ve nu la tun hai hianin tbcc a hian mi som le pariat kan dalut ve le to a okay ma pakhat kan da a tnt a hianin tun hai pakhat kan da boka chu excise department ina kan ti nia ke ni chu khalam kha kan na hin chia lowa chu ti chung chuan he kan thok tu te an fakom dana chu enge molai phe kha chuanin e khati enge ni kem trend khat ani chu e the addiction kem trend khat te e tlopo theile zola om thin lai kha chuan office kan thok tu te hian poisa nei lo na kha chu an lu na tur fee te thren chu an mamo te thok khomin an sponsor an khan an kalti thina chung te chu kan han soe ni a top na ta na lo mom lo lam hi kan soenga khang song song kan ti chung khan kan ram hi dam lowa tan ruan le ngai central way me te ko khan te so lama mtp te cyl te nen pok an tang ho the me ma etin sarkar department thang e min puya ho min ne na kan tho ho na the me ma in el na emo competition ang kha pakhat ma lowin kan thok khowa joint meeting ne in kan ti ho thap theya chu tinga kan ti chung chuan rui hlawh hi ala rem top lowa tin thina po thleng zelani kumsang ni somni le panga bi ka hian excise and narcotics department in kan chin chia dana drugs awanga thina hi somri le pariat thlenga hengzinga somsari le pali hi nipa ania meichia hi som le pali anni mithi an tamber tha chu july tha ania july tha khan drugs awangin mi som le paruk an thi anga ngai ania tin mei tha khan mi som le panga an thi boka kan chin chia danin heng hun lai te hi enge kan chu chuan khoi tang ron tlan chuk lai nge ti te khoi lai ai zol kho puile chever kan wadar sung lai te pokha ani mai the ani chung te chu wena hianin kan soi tela tuna chuan sarkar in hul hiap akal pui ta a short stay ania an zir chuan nuwa nge ni an camp chuan nuwa mithiam ten an enkol nuwa gospel camping in chumizo skill education skill department la min kan han zir tir vele a chuti chung chuan kan ti thatok chuang lawani effort te ro chu kan pe a e ka soi thiam dam bera chuanin e a politics zong a soi po ka tum chuang lawa kan excise an thok tu te hian hi zot ula an threber ka tia tun male tun nu kan khai khin du ni chuan an kan ti dan kan tho dan zong enin an ni ham politics an soi don lo zo po zo chun zom chuang lo ula public a chuan tum press conference a chuan du le mi malin in zot mai anga e an thorim dan te effort an pek na san zia te kan beida na hi chu an manin an threber ani chuti khop chuan khopuya kan tirwal hian o aizol kan tirwal han district zong hian report an ron pe a engen activity mihring engzan ngen man zu engzan ngen man drugs engzan ngen man ti kanin monitor nga kan re ton reng boka e chuti chung chuan e kan ria ni in kina zona de point zone duin karinga aizol khopuya chang chun an lapung khom renga heng anti lui ti te hi a har khop maya narka somni pali kha kan om thei si lawa dikhan kan thok tu ten va duty mu chon an bo maya duty kalron ron chho le a duty ai nan man box sia dikhan khopui lun lai tal hi chu kan veng him tur ani kan tia chang le police kan puna chang le excise nen dikhan kan han tia e kan mail te polamoi zo lawa kan thok hi kan thok rim kan tirwal hian ma ba pola tam hle ni khang te kha wena hian kan achievement te kan din hun te kan phalam hun a kan pha chop thren khat te e kan han puangin mi pui hriata kan press meet te kan media te kal tangin kan han puanga heti za din lo kala thane min ngai pui awang hian kan lom tak setani